Ngiyalandela. Ye, sengizafika endlini. Ya. Angangeni kodwa maqhinga ngisasephandle futhi. Alright, mara funa ukukhuluma. Hey. Damn. Mahlake. Yo, madam. Oh, right baba. Right, madam. Right. Right. Bensabona umakhelwa lapho. Wafona ngazi khanye beli emergency. Alright. Yeah. Khanye beli. Ngiyakuzwa efonini ngiyazithi Hawu. Kuyinto kuba surprise. surprise. Ngibone ukuthi ipilo ngodolo ke town mina ngathi hlala nkosi hlala. Hayibo baba surprise manje. Ngibone ukuthi ipilo ngathi ngabona ukuthi at least yabona. Uyabona icitsha lifana. Uyabona ngodolo kuya kusemashop la kusemnyango uqoqomelele. Ngithande lokho manje ngicisha ngathi umzimba wakho ngathi liyafanana. Mase mbona ngathi ukuzamela nkosi kahle. Nice one. Hayi mina udoli lo hayi udolo ngikhuluma mina ngimfuna udolo nje so. Hayi lo. Ucabanga ngingathandana lo doli. Hayi udoli lo hayi mina ngimthandi bhuti wami hayi. Angimthandi. Hayi vela ngimthandi lo baba ngicela lindingele udoli o right lo wanga ngimfile egazini. Ucecisa nje kwenze ngathi nxa siyabe senze something kube kuhle. Hayi lo hayi. Yini asingubhuti wami oliphathisile kumbe yini elindlele? Yimi ngikuthengele ku just nje endlini kube lento esistepha. Usofte kangaka. Hayi lo hayi ingabe ngani laba beChina laba abathengwayo laba beChina laba inguwe ngolimi ode China. Angimoda Hayi lo ngifunda udoli beChina kuthiwa kabayenzi ngizomakhelwane bekhuluma ngabo. Lo udoli ngifunda ngani mkhiphe lapha endlini. Udoli lo hayi angifunda udoli beChina kuthiwa kabayenzi. Kuthiwa bayenza njengabantu so angisakwazi ukuthengele mina kumbe lithengele lina so ngicela lingibhele udoli lo endlini angimthandi mina. Hayi njani udoli beChina vele mina bambafu. Mina ngikwenzela ifavor la usukhala kakhulu. Udoli beChina hayi lapha vele sengezwa ngoba udoli beChina futhi akabayenzi. Udoli ngudoli. Hayi Uvulela kumina. Hayi khona beChina ngicela limphumelele lapho ngicela umthole ngekho lapha ekhaya. Angimfuni mina udoli beChina. Udoli ngani ngumuntu so abakhala nje abantu